Igo tukumulikira ndabereka gokorekana skuru ya Maxwell gotoka asensemo ya sameteri tukoria rero ni goria ingili tukori no gocha sabarekero bari kurwe byegwa gocha sabaro kiwa bari bakara byamatemo akarasana ise to maiga yamatemo manako bakago soka ni gochinga kyo cyabagani aho bayikira naso mu gigojo gati yabo no mogeni orengo monene kurwa se county ya Nyamira oyubegoro mo senator we county ya Nyamira kongo mogeni yukira naso mu gigaburi tukoria rero kongo mogeni ka ukona kurwa sensemeyo ni kiria bikore byobosari ere bikokorekana nene asorgongo rwagusyo muri Kitumirde Mumanyi nigayikira na senseme yonna gotwariganira roboti rokubwatia rero twabwatiri tukorio prize giving kusawadi ya sabana bakorete bya bana bito bakora bya kigima umutangani abwate 421 yugo mwesa abwate 347 emini yarenge 386.7 Kigiman tole tayari naende ngageden kwe coordinate ase junior high school ege kogera junior high school te koba onye ICT tiyo binde bya mitandao naende aso kuyari ani wito tuwe aligani tigolo ya mitandao yenye era biyito ya computers it's up and running. Hao wanafunzi ambao wako katika shule ya private Namatko amakeigo aetire maiga ya matemo ye kirasi kya gatanu na gatatu gosoka imense ya Kenya aso mwaka w'ekiribu 2022 asebono abaiboli bagendete kweroberia iliyo goche kwenyorera amabaga ye kirasi kya kianda aso mwaka oyo iga Imeye county ya Kisii ase skuru yoboroso ya Maxwell Academy eye gotoka Imeye Sameta nigo aborokiwa bachengerwa aso gweta amatemo ase omoyega bwoko ba kerambuye mono ase gati abali baikirana no museneta we county ya Nyamira Okongo omogeni ase baigo abateneri bechinsemo abaikirana no mo director we skuru eyo nigo abwataya iga rero twabwatiri tukorio prize giving kusawadi ya sabana bakorete bya bana bito bakora bya kigima umutangani abwate 421 yugo mwesa abwate 347 emini yarenge 386.7 Kigiman tole tayari naende ngageden kwe coordinate ase junior high school ege kogera junior high school te koba onye ICT tiyo binde bya mitandao naende aso kuyari ani wito tuwe aligani tigolo ya mitandao yenye era biyito ya computers it's up and running. Omuseneta bwe county ya Nyamira nigo airari bagaria bene na kugania sector y'ekisemi go cyakoba abarokigwa amabaga wanchereria konde gotayo. Hao wanafunzi ambao wako katika shule ya private tunaomba kwamba wakati tunafanya selection ya kwenda shule za upili hao wanafunzi ambao pia wamefanya bidii katika private schools pia wapewe nafasi waweze kufanyiwa selection ya kuingia national schools. Wazazi mnakubali hapo? Wapewe nafasi ya kuingia national schools. Hivyo yetu ni kuomba wajumbe wetu, our members of parliament wanapo fanya selection ya wale watoto ambao watapata bursary waangalie wale ambao wametoka jamii ambazo hazijiwezi. Waigo nigo agikeria ebikore byabeire bikoene kigwa asama tukabwa ngoiga imeyorogongo rwagusi na kugania serikali koimokia egetambokero iliokeania ebikore byo tena kilomita 1 kutoka hiyo shule pale Egesieri mwalimu mkuu mwingine ambaye ni ndugu ya manager wetu wa KCB pia nimeona watoto wawili wamekatakatwa wamechinjwa wamerushwa kwenye shambani huko. So tunaomba serikali yetu ihakikishe kwamba mambo ya security, mambo ya usalama, hatutaki tukue kama Mexico ambao hakuna sheria. Sisi tulifundishwa sheria kwamba mtu akifanya kitendo ya uhalifu kuhakikisha kwamba wengine hawata kuwa na tamaa ya kufanya uhalifu, huyo mtu anasakwa, anashikwa, anapelekwa mahakama, anafungwa. Ase chinga kecho nigo agania abagusigo twara obomo iliyogo chyo kwenyorera amabagaye biroge binene ase serikali igonda itoko basabanga kotoganda mutua tokwane rugeye
na bono tonya gukwana ng'ikerogo gitu twagatwarire biro byo PS ngakiye ntaranyara kerogo byo PS igikerogo kigekorogwe ikyo Solicitor General na otobantu kwane muna bagusinge kerogo kigechara ria ngechegusi kuripota ria Egataseni Ndizi TV ilitaliane Mildred Momanyi.